October ni khat zana Iranin ballistic missile zahni rual zet manga Israel aka thu kan hreto a hei wang hian tu te nemo Iran rorel tu te chu muchung nungin Muslim te thlawang hawa che chuak ngam le Muslim te tana ding ngam mi huai sen mu te po in an lo mu ani mai theia mun then khata chuan chu Iran Chêtna chu lomin Israel diriam na le nui so na te po alo om hial mai thei boke ma se he Iran thil ti hian Israel tan Chhêtna engzat chi ange a thlen ti le Israelin he thil hi eng angin nge angayanga engtin nge a chan let na akal pui ve thungang ti ero Israel Chhêtna zong tu te hian an ngai tua phalo mai thei Israel Emergency Service Ambulance le Blood Bank Service enkol tu Magen David Adom Davida Phosen ti thupuang tu ten tun October ni khata Iran missile attack awang khan Israel rampuma hliam tuar mi pahnih chia anin report thu le chu mi te pahnih chau chu enkol na pek an ni thu an soya Israel Chhêtna zong tu te tana hanlom chiam na tur aom vakin na langlo tin Iran lam hian October ni khat zan vek khan an thil ti tur an ti zo to thu le an du tok ri thu an puanga hemi hnu hian chet chhun zom na an nei ri to lo hetia Israel chunga ballistic missile zahni chuang kap te te a kan ti tur kan ti zo hei bak buaina dang kan du to lo ti a kutsil san an han tum ringot hi Israel chuan eng ti kong zong ma in apom thei don lova nataka an chan le tur thu Prime Minister Benjamin Netanyahu le UN an palai dani donan ten chiang takin an soito ti po video masa a kan hreto bok Iranin Israel a missile laron ka awang khan mi then khatin Israel kan khongain kan lo laina tani mai theya chuti la in Prime Minister Benjamin Netanyahu ta nero he hun hi hun rei takata alo nga ruk le alo chan ruk ro to ninge in alang thung kan hriat angin Iran hian Israel beitur le ti cheturin Israel then omram sang sanga firfiak pol sang sang a chomina vula cheng vai bel che Chhangte la seng thin chung firfiak te chuan nasa takin Israel an chhai buaya civil mi tam tak thlabarin anom pha mi tam takin nan thi pha to bok heng mai ba ka hian Iran hian nuclear ral thuam ne ngei tumin chol lovin ma ala chhun zam renga Israelin athiam thil sang sang manga nasa taka achel khotlai to chungpo in Iran hian chol san mai lovin a nuclear program hi ala kalpui chhun zam renga Benjamin Netanyahu hian Prime Minister ani chung nge ya Iran nuclear program ti hlo cham sak hi khovela thil chak berte zinga mi ani nge yang ti achiang ma se chan le wang om lova mi rama luta tharum wa tho chia mero pumpel sham atum ni in alang thung Netanyahu hi Prime Minister ani rei to avangin le akumpo alo tam chho ve to avangin ama ning tu le du lo tu an ram mi pui zinga mai baka an politician langsar tak tak te zinga po tam takanom ve a ama hi ei rukna afi hlim lo ti a pu na te po a om ve bok tin sang ni samni pakhata phei kha chuan party dang sang sang tangrualin Netanyahu sarkar hi pai thla in tangrual sarkar han lo siam hial kha hania ma se chu sarkar chuan kum khat bak adai lo thung chutianga party dang sang sang leader ten sarkar thar din tuma an be ve reng lai le a politics zin kong top don lam to a hian Netanyahu hian khovel hriat tham thilian tham ti ngei ala du ti a omdan le a che dan sang sang atangin alang theya juda te chiat na zonga khovel me patranga Israel thai bo tum tu Islamic firfiak sang sang le an ma ni shinga choisei lian tu Irana ro rel mek tu telaka hian nalua omlova chet achak zek zekani ti alang chiang bok chuwangin tuna hetia Iranin an rama missile anon kap lut tamai hi Netanyahu tan chuan phubalak theina rem chang ron siam saktu anga tepo angai thei ome Iran mi puite hne na athucha video masalama kan lo tarlan to a Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hian Israel sarkar in Iran mi puite athlop thu le
Iran mipui te chuan an fa te zirna le an hnam hma khua ngai tua tu tur sarkar thar rorel tu thar an mamo thu te alo soi to a tin Israelin ami te le aram hum him tur chuan thlen phak lo na le ban phak lo mun anei lo thu a soi tel bok heng thu te hi Iran mipui te an sarkar laka hel tura a fui por na le Iran rorel tu te a chhai kol na ninge ina lang hun engemaw chen kalta tangkhan Iran ramchung hun sang-sanga an sarkar laka lung oi lo na lan tira pungkhom hmu tur han lo om zeu to thrina hengkara hian Iran sarkar ti cheturin Netanyahu hi engtin chia nge aron chet chuang ti hriat thiam a harang reng hle a thu thluang mai don lo ti ero a chiang hle thung si khovel po in Netanyahu chet dan tur hi anin rit siak lui ri ani bera a thenin jet fighter manga Iran nuclear plant abom mai du an ringa an hruai tulok ho bi ruk na hmun abom du mai ring pol te hanom bok US President Joe Biden an Iran tuyal thei thlit fim na hmun beidan tur chungchang Israel ne na an soidun thu a soya nuclear plant ero bom ri lo tura Netanyahu adu thu a soi Israel hian Iran tuyal thei thlit fim na hmun te abeya ha bom chia ani ngat chuan khovel puma tuyal thei man na sang chho ngal tura ngai ani a India po in chu hator ve nge yarin om hetiang ani awang hian Middle East buaina hi top to turin khovelin na du hle a UN po in buaina lian jok thlentir lo turin Israel le Iran te hi angen ma se soi to angin Iranin missile zahni chuang Israel aka zo chi a buaina ti top dai big chu Israel hian atum lo bura Iranin missile aka hnulok atuk October ni nia Israel Foreign Minister Israel kan san UN Secretary General Antonio Guterres chu Israel laka Iran Chêtna adem du lo avangin Israel leilunga alu theilo tur thu a puang ngal UN ho tupa meu po an ram leilung rap lo tura hriatir na pengam Israel sarkar hian Iran laka an phubalak na tura khovel ram dang thuron le UN resolution ti vel chu ngai poimo bera an nei don lo ti achiang hle a kamei rapse ka chuk ve ang tia rulin mi in an chuk hun tur alo thlir ang maya Iran chet hun tur nga khlel taka lo thlir tu Benjamin Netanyahu hian engtin chia nge phuba alak ve ang ti chu ti hian khovelin a thlir thup ringot mai ani hemi chungchang thu thar le thu bengwar thak tak dang tenen in mu chun zom zel kan tumanga tunata ne ro chuan heti chin hi ni le ri phot se next video en mu le theu kan tum don ya chumi ma chu mang tha le ri vek phot ule